shi me sasha phela kwikutshukutshu bopha umthwalo uhambe khathide kude wona ngoma ikhinda bokhonza imbuku eThekwini muhle wona khathide ngoba uyancwadi imbuku alincwadi latsha kuzisivoti mantombazana sefunga mangabe nishikezela nje bese nizwile lendaba ukuthi phathani ngoba niyafunga niyagomela nithi ngeke nimqomo umfo ndaba kodwa iyavuthwa indlela enhla komsika emansineni wababaza umbungele egane komansini wathi hawu ayikazi yenzeke lento emsini wendoda yakhile Ntombi zasophongolo zamqoma zamiyeka ngoba zazimbona ephuma kwendlwane zaseThekwini zabamba ngazo zombili zakhuza zababaza zathi hawu kanti kuliqinisa impela ukuthi amathanga ahlanzela abanganamabhodo maqede zawushaya umshungu zawukhomba kwanongoma kwamandlakazi entabeni yesule emcakweni kwakhanya endlini kaManxumalo hawu ngiyabonga wengane zakwethu sekube isikhashana umuntu engaveli la ngikulolu daba lukaThamara bafowethu ngikulolu daba lentokazi yakithi egeqa amagula mina ke bafowethu ngisho bekuthiwa udaba lushisa kanjani angithandi ukuxatshana futhi ngiyabonga Thamara kakhulu ngiyabonga inkosazana yakwethu ukuthi uma kukhona amagama abawasolayo abantu enkulumeni yakho ebese uhlehla uyolungisa lelo gama kuphela ngoba obekungangiphatha kabi ukuthi uyithole usuvuma umbhedo wabantu abalwa nawe belwa nawe ngombhedo kusuka umuntu beze beqoqana impela abantu beqoqane bethume umuntu bethume intombazana ukuthi ayizolwa nawe ngoba le ntombazana elwa nawe hayi ukuthi isukele nje ithunyiwe kuthiwe iyona ebonakala ingathi ngaba imatch yakho kwathunywa yona ukuthi ake izolwa nawe ilwa nawe ngento engahlangene nayo umuntu nomuntu isimo simenza ayibuke yena akukho la isimo khona esenza abantu besibuke kanye ngendlela efanayo so ke qhubeka ntombi qhubeka nje kakhulu lokho kwenzayo kuhle lokho kwenzayo ukuxwayisa akuxwayisi kuphela intombi kodwa kuxwayisa ngisho nabo abesilisa umsebenzi owenza umhle kakhulu ngiyafisa futhi ukuthi ngisho ukuthi empilweni akuzona izinto oweluleka ngazo abantu izinto ezenzeke kuwena kuphela futhi empilweni akusho ukuthi ngoba into seyenzekile kuwe bese uthi wena hayi asife sonke uyabona ngiyakhumbula ukuthi kuqala ngama-80s sikhula sesiqala ukuhlakanipha lapha kuya kuma-90s sino 10 years kwakukhona kuqala ukubhilita nje kusukela ko-90 kuza ngapha ko-94 95 to 2000 kubhilita ingculazi osisi laba bezihlakaniphi kakhulu behlala lapha emadolobheni